Tisti, ki si je kupil večjo palico, da bo lepše volil, a tisti je podvojil število palic. Združi in vodi že 20 let. Tu od vama cilje, ne vama pauzu. Aber schließlich dein Charakter. Kajti najprej so me izdelki navdušili, potem je prišla šele vsa ostala zgodba. Jaz sem danes hvaležna za to informacijo, da sem danes tukaj z vami, da vam lahko povem to zgodbo. Elég többleteknek egyáltalán nem lesz új multik, azért igazgatóink. Szeretném, ha észrevennétek. Jel možete ovako da objasnite ljudima? Pričamo. Ne staje više. Imate možnost, da ste sam svoj šef. Ja, kaj je lepšega na svetu? Čutite moč, ki jo nosite v sebi. Žena je plakala naravno. Znate vi gdje sam tada bila? Na početku. Da so hitri in da ni